Area, Cocoa for Monfamason family Hanumana, we know a jano, a bamoso, I, Uko media, Ghana for another classic Cocoa for Ghana for the Mutibumba, a for news, you know, or must have the sweet acrobat for him, the for and Nipre for. Oh, we a greedy, Nipre, say, we'll cry and get to our Cassian Eba. Take like as one interest, Cocoa for common to. Na mahama enye omohwe e yoma ni bre e de makwa wi se me mo nchire mu no akire wadwen ama me e wo comment section ayi Penyah block media best run say any day mu over like video no other mo subscribe button and be click bell notification icon for latest updates na be kire wadwen de ama me e wo comment section so ba so no che post nya bi ahwe. So when you go to the internet e so ye beja butu ni nyina ne say kokwakufo esu se o ma sem ne say koko ani etono Mahama pens over kunya so 2016 a ton of 475 Ghana cedis no. Akufo Addo Bawumia also be 3,100 Ghana cedis. But NDC asaba biem na omo ba no omo asaba teso eko 2,587 Ghana cedis. Despite all their numerous promises to the cocoa farmers during the 2024 campaign. Inti abana agba na mbom da mabani di ni tirimi yezendodo da mabani ondwene kwafo mo ho da me pada me ka kira mo ide president Mahama se men ka kira mo de oyanyame na adoma NDC baba bem na ye ba bem akoko no ye botum papa bi ma mo akoma atomo yem na enye de ye tum keke fertilizer and ye baba bio ye mama mo free Cocoa akwan ye botwa ne free spray ye de bama mu free ye de momba boko school so aka ho adi bi osafate bi o de ye bia ye be ya ma Cocoa kwafo osande Ghana enye Ghana be ye Ghana ofi Cocoa now Cocoa kuyani bia wo Ghana ha send this be dia konwa we ya afi bia senia president Rolling Star me ye no senia president Akufo time ye no senia president Mest time ye no senia president Mama time ye no afi bia se ekoton Cocoa na mfaso no ye bi betua bonus e de ama ekuafo no amuna mutua bonus me ekuafo aba we buy 7 years on tua bonus da see the crown tua me ekuafo da so I say that be obo ka no first ka be ne go tua bonus inti muna mutua bonus you tua bonus afi bia de ma ekuafo no. NDC made all sorts of promises to these cocoa farmers, convincing them that they will ensure their well-being. Their well-being is their priority. They will give them better life, nothing but better life. A well-deserving life. But at the end of the day, no, let's say you know fragadam. Now I know ana kokwa kwa phone esu ni suo oh ene media na so almost na eja empanifo say konfo ni awatena yarefo ho ama konfo papa ba no ye gini boni aye kokwa kwa na ye top aban bi buy no top bag 475 cedis ana mututi anu se mompe ana ban wo fro buy no beto no 3,131 million obi to no 4 million obi so beto no 31 million do to no 31 million no na wa ma ho kwan ama de no to no 4 million no abeka kire wo se do to no 31 million mum esisiw na wo so waje adi se na yantuntia no ana nyina to atia na bi se kuafo no esu na no na comedy ga fo se he kuafo mo nya steady ya chechire o man mo kama no ntun kra Cocoa kuyafo mama nka ne kure bi nkyere mo Mahama ontum mamo wotum mamo a ye nyina ye bubefu wontum mamo ni kwan so wotu Cocoa mu ade mamo mo boni aye baby ana Cocoa eda Akufo Addo aban MPP aban ebe faaye ediduru ho muhu ni se o sisimu enti mu koto abadi tian muyi ni boni aye eti senya ni bre ana mu digina so koto abati anu de a na yesen ka mo hye ni monyam ka mo to abama no Mahama ontum mamo Cocoa ne kutami me di me video bi beto so na me nam Cocoa fu finance minister atofo sin a wo yere no ho ye ayi no ni kulom ana me call Cocoa fu madam for sofo bi na efom na na me nam
ade achi yansa na obeti koko buo ne so yantumu mamo mon kan kore mon kan kore koko baabi a ne da aban ne fakoduriye no mo ma amanyofo e kan asumude e de kire mo sabi mo animu a ma anwina nkwa achi yantumu mamo dia mo panu no ti mo deserve dia Akufo Addo ma mo no oba ye wasa kire mo se mo ni mu nyansan dodo what Akufo Addo tu mo ma mo dodo wasa hwan so wasa hwan so koko ne kuta mi eni me defiri atoforce ni kurumu ho eni atoforce ni kurumu ho eni he video ni na etwa gu no atoforce kurumu ho me na menam koko asemi me na menam ho wantu mamo yenyi nipa boni aye sa magua pipi party nani ase poto mese de Akufo Addo beyeye no ema akoko akuyafo no so ye papa ana mode boni tua ne kade a mu deserve ne atomo no mu deserve monfa di oyeye no so ni koko akuyafo di ni yi a ana mo se oni mo ani ni yi ana mo ye dada mo na mo di MPP aban ni fa sa akwan ni so sa mo deserve di mo nya ma ha ma on tum ma ho ato force na ne tetere ma de yi no ni krom na mkoti sa akoko wi ana da so me enokre na meka MPP ya de enya meka NDC ya de enya meka enti esu na musuru mo pepe ma nu nsuo na me monya me mpaye na koko nkosoro ne yantumu mfa mama enye sa wantumu mfa mama din e de frame ya ne ken frame pon me se Ghana de o pese o si dan ya so cement ba kope eno ani jata cement ko hwe cement neto ne fesu dan ne dan no munye den on to move amamu why mon pen kuresa koko ekuafo a moto ma abati a wankasa ma adwuma mprempren ma hu smoothness level mo mfa kwa mokwasea alande mo mfa kwa mo jimi ene nyansa mo ni ede mo alande mprempren ma hu ma awie mo nya hu hweye na akese ena mo ba be hu ye san de mo komo achi sefa kwa na koko ni gina yansa na na ado betu mo na hwa na mo pe enti wo de mo de ko honom na mo hu mo kwasea so ade Tenasidin as a cocoa farmer, na wankasa adwendwene niama bi ho ne a wohia pe eye nyansa wohia hwe na hwe wo frɛ ne den NDC aban ne MPP aban ansa na Akufo beba aban mu no na sen na cocoa ekuafo ye fa mo fa sen na ye respect mo fa sen na ye dwene mo ho fa na Akufo nso ba ne sen na cocoa adwuma no ekwe na sen na sifa bo am fa Akufo fi wa NDC nso ba no wo ye mo den NDC fi wa Akufo Addo ene MPP san ba no sen na ekwe wohia nyansa keke na wo de hu se se wo protect wo adwuma ana se se wo to aba be favor wo adwuma wo nto aba against wo adwuma mo ye nkwase afo dodo mo agime dodo mo hia nyansa ansa na Akufo ebeba ban mu na koko adwuma egu oga na kra wie ye mfa koko ekuafo ye hwe ena Akufo be peja koko kuayo mu ema enuonyam ba mu kakra Kufua penso na yama mokoko seed no free munkodua oye mass spraying spray koko nim ema koko ku adwuma no wo frɛ den enuonyam san ba mu Kufuo fi ho a NDC buy wo san betoto koko na ase kra biem nanado ene MPP asan aba won asia be page akoko adwuma no asan akopemponso na nado buy koko wo ton 10 bucks a sika 50 million kra wunya 50 million 5000 Ghana cedi na wunya
Ubebra tempintin kwa at sweaty any ade ton cocoa 10 bucks the whole year 50 million na winya. Akufo Addo ebe peja cocoa from what friend then 475 at the call 3,100 so that what on 10 bucks are one nam 300 million now we kwa siampa we to abetia wankasa we juma fa kwa udidi no say ho en kan wo ton 10 bucks a unya 50 million Akufo Addo buy wo ton 10 bucks a unya 300 million use majimi mempei ni nyina mu no me nyai kada untua school fees wo primary untua school fees wo GSS in BEC omasi aton wo se BEC whatever omatun esan kwa anim in ya dollar na aba form no in dey Obako senior high na se wuni 7,000 8,000 a ontimi nko boarding Akufo Addo tam na ye free otu ukoko ni mo ma no wo ma no san hwe won free otwe kwasia wagimi wo se won protect we enti se meka se wo ye kokoko nipa na wantimi protect we adwuma na wo to aba etia Akufo Addo ene MPP aban a mi se mekraman enim nyansa sen tie fi mumwa eso won fa so sen fi se wagimi in day sa 3,000 a yede mama yesanke wo se ye mamoda more than that no in day sa 3,000 e kra abomo ya sa de mo akwa achibiem aha ena wo behu okwasia a wo ye ochena wo reto aba wo di nyansa ebeto aba wo nto aba just like that musua nyansa keke ena wo hia ya mo bibia aha Ghana kuafo se dabi His Excellency John Dramani Mahama ede omonsa ahye omutunumu atibini ahwie omohwena no omunti bida akuafo we ye corner kick we enye penalty ena enye red card John Mahama corner kick no wagye atia mo meka kire o man we se ni enam kwamu ba no emu nketua na muhu kokwa akuafo a mo kasa ne meka kire mo se ye oman a ye ni abre epe mpuntuo ne daachepa ama enchirima ka NDC fekuo ne eda ho no ka omudua esere pa ama nantwie ukọ oman bi so omani abre se Rwanda ne Burkina no mani abra entire NDC party ne eda ho no nyansa ne nimdie na ekura onadi kanfo no ka oli esere pe na omudua ma oman na ye de afidi oman na nantwie ne aponko ne mfunumu mekano platform bia mi gina asukromu ase NDC party mumai na Ghana enhwe NDC yie titiro ne John Dramani Mahama wo akwanya se okọ one term na Ghana constitution emma no kwan se okọ biem muhwe ne yie enipa okọ ne kurom akraw eda obeba na wo mane no wama ade ama usika ama sa nipa ya so otu kwan onim da obeba sabi uye bodamfo okura nipa wei ye mane no biem ebra na John Mahama tie akonwa so na owo akwanya se oba mo nchen besere mo nchen tumi biem another 4 years ekwanya John Dramani Mahama pa ne NDC fo ede mo Ghana fo akuafo mo manu ma awie suku aban adwuma ye fo timamu fo efa mu edum so ni mu atete sempo o my Ghana ye bodam kura na sabi ye dam nte ye ni so a adentina John Dramani Mahama obepetumi na ommabiem edada yen ni ye de ya dwene ma no awurade Ghana ye wo kwantwa ye nya obi a enisivu ye nya obi a na dai John Dramani Mahama ye manumala wa no omode bo omo ho bra e wo school mu otwa mu
enkwada wie sukuu tifie waseme mfo ma adwuma aban adwuma efo ye adwuma emfie miensa mfie num mentua wo moka entidi edam nko an ye boy ye anti ye ni so kwoto abama adwomahama omai Ghana ya body edam emu asantefo emu ntafo emu onwunafo emu bunofo emu mfantefo emu akuapemfo emu kwawfo emu krobofo emu dagatefo edi adam ye boy omai as a nation ya body adam Ghana edi adam pa ne ye boy mon kan kire kwaku ye bo enipa wode mo kwa ahohiahiam na obia befa mo ma ahwe no kwa na sa nipa wei afa adidima adifo so ya funu nsam twerofo so akwahwifo ahemfunu mu bi so adisivu mu say big time ya se NDC aban foforo ye ba ye edi enipa no mu bi atum just one day so o ma diawu ana o ma bokoro no ya se NDC aban we pa de obi atum se wadi dwirim okurom ha ebe ha me papa NDC as a party etisu atumi de obi atum se abo obi kwadu se wawia bibia ebe ha me awurade ya wo kwantwa so oman Ghana Akufo Addo be se oman we cover the bre nyame na di Akufo Addo tell yo 2008 na nka ye nyina yawu nyankopon obi na to no nyom se ne wo hunu o kyena de na wo ye ne ne ono na di Akufo Addo koteye na oyi ni pie 2016 ko de Akufo Addo ba 2008 nke nyina yawu krom ha John Mahama me betu koko mu akọ 75 million me ne kurasi entumuna ma Akufo Addo 31 million na John Dramani Mahama azan kromfo Mahama wasa teso awurade Yesu yemfanya yen yemfani akuafo yemfani abadwumafo yemfani nursefo yaji oyento Akufo Addo yemfani mo aban se na muhia atrofo aban se na muhia Ghanafo omanya asabi emu nipa aduasia ye ni adwene ya ban nie omanye pa tro che no kure ya ban enie na abai adai ye no ane se na amen Nigerfo kura mfa kandini we Nigerfo ani nam krom ha omumma twetwe atare ebra ya sori kwa adwuma omukura mfa aban we Nigerfo Niger ono nantwie nko a ene o produce no wono kura mfa aban we Niger esere ne nantwie nko a ya no one say na amene se oman adai Ghana adai why Ghana why Ghana oman aye kekere oman aye wo bibia bi eba ne say John Dramani Mahama ya nya obi amana meto free SHS so agenda 111 Akufo Addo asisie enne ya wie bibia na bi enwura na age aboso ya nya obi se omra no mefa mfidie ngum na nya adwuma ma Ghanafo John Mahama esu Mahama sapra sakre my Ghana Chira wadwe mame ewo comment section. Penyah Media.